No gosemeri kwanu mwanjumurira nigo wendete gutwara umorogo muya gosobot kobuya hanega gukora na SMS itu ya mangana maye ni metena lituko nigo lya lingeri tambe kurudia gakete wikaboniga nigo lituko lya Jumamosi anene bali baenda se kanisa nigo basta sima na bali bandete kweriga ni asiri tuko lya at Ndizi tikinya oyo ra sensemeri yo munwe manyererio ni gakoro kwa Joshua Uta ne liane Brighton Makoli. Omoyega bugo jengera emyaka 25 yobokoreri bo Bishop Joseph Mairura nigokorekana lituko ulia lero asuikaranwa na barai abahokuru asorongo rwagusi bakorawa nomo gwasiri bo borendi bwa ime Dr. Congratulations Bishop Mairura. Jina ni Askofu David Kamau, Council Bishop wa Nairobi, Apostle Minister wa Nakuru. Natoa kwa Kristo wa Nairobi na Nakuru ni kumtakia Askofu Joseph Mairura heri na baraka. Kadima, the Bishop of Bungoma, and my sincere and hearty congratulations to Bishop Mairura. Bishop John Obala Olewa of the Catholic Diocese of Ngong. I bring to my long-time friend and a good neighbor who is the jubilarian today, pongezi na maombi kutoka jimbo la Ngong. Ase omoyego yo nigo abarayobe kanisa baira for you, and you have been the moral fiber of this particular county, the two counties of Nyamira and Kisii, and for that we sincerely congratulate you. Siasa kubasera kurende bategerere chisera chiabo tokokana kabisa nechinguru chegoro kabisa nga amangana yogosera abakristo ase kanisa Sunday onyo gwache kanisa Sunday ya mno mwana siasa inchusa asime mna muntu onde kwenye kumuliki Nyasaye abantu bayimukire rero asenge nyomoko basera none yotana gwache kanisa agocho atagoseru amatanga bayimukire boigo batagoseru abana siasa baito kibese kimogosera moise guchiake esa uchonsi nechi million chechi bese inki motabe kere project ego konya collective Subati zipora kerubo achikire gochoko bori kerokyobo MCA ewodi obo morenda bonchari ase county ya Kisii ainchincho ya mo bumuntu na imukiriri guru ese wodi ane abumurenda ende support y'abana bane byagere njo munene na corner ground abere nabanyina abere umuturage abere umunyabiasara itingi nende aya onsiki agenderereten umowaziri boborendi boime omoske Daktari Fred Matiang'i abana bwe county ya Kisii omoske James Ongwae ababoliri bonsi wesoke na komwa omorai wa Azimio la Umoja omoske Raila Amolo Odinga okoboko aseganga yokora ense ya Kenya. My brothers and sisters who are here, who are in elective politics, all of you, and I want to speak on behalf of the public servants who are here. Sisi, as public servants, we cannot take sides. Everyone who's looking for an elective position, hata hapa Kisii, hata kutoka MCA, member of parliament, women rep, kila mtu mpaka governor, all these candidates are related to us. All of them are our friends. Sisi hatuwezi kuchukua msimamo pande hii ama pande ile ingine. So, mwana ko to drag which is in to ino mo para sometimes to mo do ita ga ta banga maite asi esi on tebiri njena ko ta mo donde kende ke ndonda gete ya ke ndonda gete no male ndu abantu baito so. Let's pray for all those who are standing for elections in this country, including the 5th. Raila Amolo Odinga. Ingo reporter ya Ndizi TV, ereteriane Brian Sagini Isena. Oyo kuri kiro kyobugabana kase county ya Nyamira hanne kurozigwetera se kyama KODM gusuyurige tiguchikuri gutumie kyama KODM James Kimoni ni wananyaga kubori abamenye be county yigo chikumunyora na kumwachikura hanne karari tiguchikoreta maunjiro ya se county yiyo umurikito Vincent Ujanja na atwari ndio roboti irokubwatia injina ndigande chama ya ODM ntora abantu kadhari ODM tothe thikero gike
na ende ninyege nete serikali ya Kenya na onyekoleire gas Machakos na onyekoleire county chonsi Mandera wapi Turkana na asina akolera magendro ngorokanaro noyo kabeire omokonyi wendemero aiga sense ya Kenya James Kimoni oyubono bwebwateranire na siasa sokoligie karo kyo governor imeye county ya Nyamira goetere kiama gya ODM nitanga ndu achote kiongozi ogenda gotokole lakini yekaro tugukua namba batango baramatuli esena tigete Nyamira miaka iritu anagosoma isiko tuzindogwira na uchimagaga esena tigete bora buye ito na gata maendro nane na wondo chonto bwata mana makanguchi bara mache na bintu binde mbi yo Nyamira nge manaberi kagukwana na bamenyi kurwa nsemo ya kyabonyoru egotoka ime ye county ya Nyamira niga boliri amenyi abugochoro umurai w'ebikoru tari umurai w'ekenyumba oyo orabaikiranerya magenderero nagosirio bokurumi ase county ya Nyamira nekingo basabira abantu baminto gakinga kiye tigato tigochoro bora umurai bw'obonyomba tubekire kiongozi omoke otalire isiko okoleire serikali ya igoro nanjene karansi ne chiminisa chinyinge cha Kenya ga nakonyira abana nare konye chibinyoro binde egere munyori kiongozi oramanye ndawe gukonera oyo kugamba n'abantu bande egere babalentere chibese batobekeriga chigokorega ni chibese chikare chiachire tari chiso imibuko yake kimuni atangane tinda yaye atiche imibukeri abaire ne chibese chino mutwalera malyo chinyagitali chibarabara chitu chirabe tutigona kobeka chipare michanga tikabona tobeke chirami twabikira umuchanga okobekosira nigo amo chirie oborai bwe county yo nagote abuna omugavana amo no mokonyoye abune serikali yemo na bonsi nigo bwenderete kobekwera tirie yemo ya magenderero abagaka bali tu bwatigere ngokerie ito akalia magena akalia ngoko akalia gesera ntumoro chega bono maka akalia marionye pipipi atarujuna no bosoku ninu mokamana ko kerma na ki ebindo biche bibye bono tuachire tualikire bio box bono magwa twikaranze tukumiti twikire kurmagwa tuachira bantabanyia tokotebana ntualingo governor ne deputy yaye no ne serikali yemo undetaje kubangaina naki na nenda bono totsindoro muntu nde no talingo na tomochaki buya ingito komochaki buya talingo yakire bitu gusalika ekirogo kyobo governor ime ye county ya Nyamira nigo kiangusire goetania abarwanire 12 abo batagetekerwe kyogo etrase byama ao ko reporter ya Ndizi TV eritirane nkoro kwa Vincent Onyancha ekiombe gya Kenya Christian Professional Forum gikubatana nekiombe kyalinda wai nigoli tukira gya okurobekana kwa murembe ase county ya Nairobi anekro gyate abuna mbogima mbatakire kurendwa anene amangana ali yokurusia marito osapotion netakire kwera sense hito ya Kenya. The Kenya Christian Professionals Forum, in conjunction with the Lindau High Consortium, composed of numerous pro-life organizations, is holding the March for Life today, Saturday, 26th March 2022. 9 months before Christmas, Jesus was conceived in the womb of his mother Mary, thus signifying the sacred nature of motherhood and of life of all human beings from the womb to the tomb. The March for Life enables us to advocate for the protection of life from conception till natural death. This year we are marching to manifest support for the theme, Equality Begins in the Womb. It is our hope and expectation that this year's March for Life will sensitize Kenyans to collectively build a culture of protecting life, a culture where abortion is unthinkable, a society where the life of all vulnerable persons is respected and upheld. Siku ya leo tuko na wakati wa kusema kwamba uhai sio wetu lakini ni wa Mungu Mwenyezi. Na basi sisi wakati huu tunakutana hapa na tunakusanyika hapa tukisema kwamba wale ambao wasema kwamba uhai ni wao wakitaka kufanya mbadala tofauti hapa na sisi, sio sisi wapigana na sisi, lakini wasipigana na wasipata mjadala na Mungu mwenyewe.
Nakere byama bigendete kwirubiri uchasobo chirebonne bumwako yoiga nigobone kiama gya Jubilee Kenya kyoteba ona nakrokini kirubiriti ase kirundu kigurumono kaukwana omori kyobotambe ase wisara yoburendi bwaime kibiji karanja kibuju niganyare kaotebuna nigemirubiri yabene yabekirwa ase kiama ekyo erigo kimokia uchigoro. Chama ikuwe na nguvu ndio wale mobilizers wa ground waenda wakiongezeka juu tunajua hata kama aspirants ni wengi kutakuwa tuna one candidate wa Jubilee ndiye atakuwa anashindana na wale watu wa vyama vingine, na nafikiria lengo yao kubwa ni kuhakikisha hakuna fallout hata hiyo nomination process ikiendelea. Ndio unaona wale watu wengine walikuwa wamekalia fence juu wameona Jubilee imeanza kuwa na nguvu hapa Kirinyaga, wameanza kuvuka in masses na wanakaribisha Maiga yogoso asoba mubwasi miura umoja umuraibu kiama kiana Kenya matakarua nikoboni igirire ogoso kwa ya senseme ya miura umoja sanyaraka otabuna ya uchikoendera komusiro muraibu kiama gyodi murera murudinga asiganga yayo ko umurayu gatana senseito ya Kenya ko yakwana senseme ya Western ekero senseme ya miura umoja baira uya kereko kwa senseme yu matakarua yanyaraka otabuna egetunwa gose Mount Kenya nigo yanyare gweso yego chikumusira gose gweso ke chikumusira umusikirera murudinga asiganga yae. Tumekuja kujiunga na baba alete ukombozi wa tatu katika Jamhuri ya Kenya, na kila siku timu ya baba inaongezeka. Ukiniona hapa ujue timu yake kwa mlima inaendelea kupanuka, na ile mahali imebaki tumemhakikishia tutatembea na yeye huko mpaka mlima yote iwe ndani kwa baba. Na ndivyo tarehe 9 mwezi wa 8 tuingize baba kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Jambo la mwisho, mkumbuke ya kwamba kila mtu ananugunika kwa yale maneno haijatimizwa wa leo. Mukitaka mabadiliko lazima tubadilike sisi wenyewe. Boigo Raila hoyore ngaso moyego ini ganyara kawate abune kerara nyara kago choru ko bomura yoga tana nzenze ya Kenya nigaraje kwimugirira birengo bya uchumi igoro asibono abori abantu ba Western gujikomwa amagoro erio korabuna uirire kirogo chitariki kiando motinyu wa 5 umwako yoiga. Nchi ya Marekani bara ya Ulaya imeendelea, lakini Kenya bado inaendelea. Developed and developing. Vile nchi wamepigana na yale madui matatu. Kila mtoto ambaye anazaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kwa elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Na akimaliza masomo yake apate ajira sawa sawa, kazi pale ambayo anaweza kupata mshahara sawa sawa ya kuimarisha maisha yake na wazazi wake. Sawa, hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. Unataka wheelbarrow? Asijinga geje joni goraira nyaraka wate abuna aba Kenya bonsi ni waje konyoro bokoreli bwo chenu ekera nyaraka kwa guri baka ko murayo gatana sensito ya Kenya anekra kire kuko obomo ense mwiri yae iria imanyika na papa kea asate abuna ni goji konya aba Kenya kwimuka birengo obyo chenu imeyense ya Kenya. Angalia mambo ya matibabu ya watu wetu. Manake kuna watu wetu wengi wanahangaika wakiwa wagonjwa, matibabu si sawa sawa. Vituo vya matibabu tutaimarisha. Naitwa availability, accessibility and affordability. Sawa? Iko hapo karibu, na vile vile kuna dawa, kuna madaktari, kuna manases ambayo wanafanya kazi huko. Tunaleta ile suluhu inaitwa Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care.
Ekaro tutukarata siasa ni gobono mokonyi bo murai bwense William Ruto hoiboigo uro murai bwekiama gya UDA anyaraga kwarigania ababwatani ao abanyara bagosoa asobo bwa Kenya Kwanza andena se kiama kya UDA boigo ni go murai Ruto anyaraga koirukekera anyaraga ko abageni ka kwarigania abageni abo ni go Ruto aira campaign ya Kenya Kwanza as a county ya Mombasa. So again, to the great people of Wajir, we are now presenting to you the best team to form the government in Wajir County and to deliver to the people of Wajir County on the priorities and the urgent matters that need to be addressed in Wajir County, from ensuring that we will have water for human consumption, water for livestock, and water for irrigation, and to improve the infrastructure in that region, that the bottom-up economic model is the model. Ekero Ruto halenga sensema ya Coast nigo abande bali babo ba Kenya Kwanza bakora wano murai wekiama Kenzi Mzamdabadi amono murai wekiama ya Ford Kenya Moses Gutangura balenga sisemo cha Western. Ekero bagenda sisi tutakuwa wajinga kiasi gani kucheza na mtu ambaye kila kitu anatutakia ni kibaya. Hata wale wengine wanakimbia naye watakuja kujua hawajui. Watakuja kujua hawajui. Who is it? Who, the person who was constitutionally given the position, who is it? Uhuru Kenyatta. Where is his constituency? Where is it? Gatundu? Who is the MP for Gatundu South? Sasa, look at the person next to you and ask yourself, is the president of Kenya, with all the state machinery, who is also the commander-in-chief of the armed forces, cannot take his own MP to Azimio, who are you to go to? Ayuna ya siasa na bana siasa kartus ko bosioni go to kwanda wikase bigosoli asebiti bijigosoli na bagosoli asebona bagosoli benkoyo nene kurwa sorongorwa gusi bali bakogosoli abasubati yabona banyare bagote mechando bagwetera iye kwirira enkoyo yabo kwira na inse muri kwito bamangana bijigosoli Steven Ndemo Captain 001 nigatware ni roboti rokuboti ase myake menge ase orogongorwa gusi chigosoli chamanya kanire mono ne chigosoli chienkoyo abasubati na bagendete gwetoma ime nje no mwaki Gusi Starlet ase Gusi Starlet nje ngwake kwendese position ya midfield katikati nonya babwato moyo bwako gosolia yenkoyo ne watabune mechando bagwetera ne minge sana ubuna bakonyara gotoerera katika bona se etimu yetu ya Gusi Starlet ndobwate chi challenge chiroro iyo togwetera ndumuna bachesaji bado ne management yetu Mmoja challenge ntangani transportation ekata kuganda kuseme pira ya isiko endagera baro ntubate challenge ororo na baisika muna ntokera to muna baki mupira baro ntubate challenge tubona toringete ntutweka muna abaisike ase mune side ye kwende ye transport ngonyorole kera to kuganda mipira ya tambe ngona transfer paka konyeranga abako strain mono sana wote konyore transport mpaka twagenda lakini ngo ikerere kere chinga kichindi yekere transport ya burapi bate mesa bakonye mepire ne ndoroko genda konyera bajasaji muna ntu bangete ko ntole paka management yete nyene ne bangete ngako ndira katika bona kere konyora nga transport ya buri konyera nga ndoroko genda twafire mepire ndi sometimes ngo na tatu ako mupira ande toirana lakini akaba yentu yani commitment ile tuanjete ndo mupira twagana twako mupira antoirana lakini kwa nyantoli etike ndoli etikende mama ete abesike challenge nera babwate konyora gosekere umesikekera ro mukienyi konyoranga mbale bagotwara na mbale batari konyara gotwara of course management yeta abatu tenete ngote mabale mo kabisa batoletire bingiga lakini ikeranga kiende babwate na ndi konyoranga na ndi mbika toererete bone yabunaro barantu bwate chare
ndobwate challenge ogosaba kwabo na saba bwatani bali bwato kuganyo kuya kunyara gwesona ne timu ye kwene kibuna kunyara bale kobasira wikeli chigosoli chiabo na mechando mekegera bese timu yabo kwene kibuna kunyara bale kogosoli asenchira yobo twereru bono yale kunyarekana tonyore sponsor era nyare ko to sponsor twagende emipira kwarorere nendagera nikituranyore na tutanyorerie kutoisana erie ngera tokoro ndumura bana gustale batoko appreciate abatoko appreciate bono ogosaba kwabo na saba subati bali bonsi barasoro wongorwa gusi kwene kibuna nkwa sora ni bali na gosoli chinde chionsi na bali baragani gosona na ese timu ya Gusi Starlets niko babata bune bisieli niko bire wasi montoni bensi ko ibwate talent tabasa konye karansira muna ndi talent yetu abwate ntonye karansira ti twaje expose mpaka tweke asaboni onde bwensi oroje ngana bwate kipawa kia kende kionsi tabasa ko karansira akoreki arokia abantu arokia na ninke mwirare muna ntu mupiro toirare niko bono bagosaba birengo bya serikali muna bagosira merobeli ende yonsi ime county ya Kisii nechi county chinde kone kibuna ngosira bale egosori yaba subati elinde abasubati abange banyare go ikeri obuya bwebyo gwabiri babwate saba iseke moskondi bensi ole willing waja ko join ase team yetu ntunto bwati mo chando ndi bensi ole willing waja ko to join ndo bwati mo chando ndi bensi na bago chato join acha ke sto acha kerete ai ke sto ikire ndo bensi ako cha keranse otira bako oika ase to ikire boni Kinko report retani kia Ndizi TV kurwaiga segeti kia Gusi Starlets sense me ya KMTC asobo gatagati bo mochiobo songo eletariane ndemo Steven Captain 001 Mbeyamano Captain 001 asoroboti orukurwa sinse machiri JBT byeito abuno to ikomorio obwa manganaito ye Chinsa Isato chabona botuko nanje kuwakira mbeyamana sogo chora kuligere Ndizi TV News nero obwansu ubwomagusi gendera gutobwati botambe nabotojora sense mire mitandao Facebook nabotonyora Ndizi TV News boga sense ya YouTube nabotonyora Ndizi TV News boigo nabogoto tweet @Ndizi TV News Oigo na boto mekerengeria gwetera ase namba yo era seskini yawe netwanyora uchumbe yawe asenjera ayobo keren kwa kerambia mona bali kibaito bonsi bali banyara ba kuikera buna mangana ya wikera asenjera ya bene ne ditachitu chonzi amo no yogera amangana ya wikera asenjera ndonge ko chibicha mo na maliogi petro nda mukeira byemono oyorenga sense merio monu bwe manyererio nigakorokwa Joshua Auta Nigeriane Brighton Makoli Tomirane lituko lya Jumatatu asomoro buri bwensa ke kolende lituko lya mambya mesa ya mangana mayete kubabusa no chikumera na sara nyarangyo ntita erinda kumanyi amona manga lya rateke kuruboniga ko ikalituko lya mambya twaro butkobia na bali bakwendeka lituko lya mambi niko tobasabira maya tiganya sae abaseni Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire